Ni pidang sebagai pi baru syakanika channel kejungi ban hakanika video ngin pe yakanika post ke barang sulat thamai po Meghalaya. Subscribe yakanika channel but turn on your notification bell ru kana mo pinum do iki videos ki binga blon. Pila ban follow ru yaka Instagram account kejungi. Yakanika post la apply daka College of Agriculture mentau banai araja pesau. La ketang juga nika post ke young professional. Yakanika post kin sepelong yaka walk in interview haka arpo artirik banai Januari araja pesan haka por ka we bujim step. Dan sepenong yang kena ke interview haka College of Agriculture, Central Agriculture University ke Dam Kulai, Ribuhai District. Ke educational qualification kalau kumni, peladi ban pendam ya ka graduation haka agriculture, maka post graduation haka agriculture, lene agricultural entomology, lene biochemistry. Kinsa ai preference ikitu gibadan ya ka minimum experience haka biochemical analysis. Bedan ru good communication skills but kita ru ki bandang ban penon kami ki Microsoft applications kumka Microsoft Word, Excel but PowerPoint bedan experience haka primary but secondary data but pantho iki reports but pidon kam ru bandan ya ka two wheeler kumka scooty lan ka bike ka salary lan ka tulap ka dei aphunyo hajar ka sibanai but phanyo ru ya ka house rent allowance piha banra ya ka detail CV ka jongphi ka we ka photo ka cover letter haka ba phi mention ya ka ni ka post ka ba phi apply badru ki original documents nakabenta ka verification ya kani ka walk in interview kin sepenlang hakapor khatwe bujem stamp tebi haban point no shwakata nakabenta ka verification